نعم، إذا أردت الحديث أيتها الأخت الكريمة أنت يعني يتكبر شوهتوي، فإياك والتعاظم والتفاسح والتكعور في الكلام. أدرا وري ستاوري سوغات ستنقاقري بتلي بسلك فإياك والتعاظم مقرط أبو مناقر مجو هيتقبع أقبابا. فهذه يعني صفة بغيضة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرسول الزندي يتتألان مال الثرثارون يعني تشدد متفيح የሚባሉ አሉ። ያው የግርበ ግድ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቋንቋዎችን ሰዎች ከሰዎች ላይ ለመቆራራትና እንዲሁ ከሰዎች እንበልጣለን ብለው እያወሩ የሚናገሩ እያራቁ የሚናገሩ ሰዎች እነዚህን በተመለከተ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጠላቸዋለሁኝ ብለዋል። አብገዱኩም ኢለይ አብዓዱኩም ሚኒ መጅሊስ የውም አልቂያማ ተርታሩን الحديث ذكره يعني أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى. نعم، ليكن لك أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. برسول مكة لنج من إطالة الصمت وطول الفكر زمتا مابزا عندهم دقوا ما استنسن ما سرزبل وعدم إكثار الضحك ساكن اندزهو على مابزا والاستغراق فيه بزا على مسمت مال. سبحان الله. بهم سامس سيطوچن يا الله اندت ياله بلا مطول مسلاች ይህ ቲክቶክ የሚባል የተለያዩ ኃጢአቶችን ያመጣ ሴቶችን ያቀረበ እነዛ ሴቶች ሱብሃንአላህ አፋቸውን ከፍተው ከት ብለው ይስቃሉ። ከዛ በኋላ ሌሎቹ ልጆች ከዛ ሊማሩ ነው ማለት ይሄን የሚከታተሉ ሰዎች ይሄ ቲክቶክ ያመጣው በላ ሱብሃንአላህ። ይሄ በሚዲያ ላይ ያሉ የተለያዩ በላዎች ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል ማለት ነው። نعم، سلازي نبي صلى الله عليه وسلم عنده فقدوا نبر قليل الضحك نبر أي انقبعروا نبر سبحانه. وكان أصحابه يذكرون الشعر وأشياء من أمورهم. يا رسول صلى الله عليه وسلم صحابه عندنا شعر وشناقد وشنيا قربان وتلاقي نجارج فيضحكون يسقون وربما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقدوا نبر مثل سيدوش مالتنا. سلازي وليكن حديثك إن تحدثتي بخير ستوري بملكة هنا وإلا فالصمت أولادك على بلزا صمت زمته يتشالي هنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري. بالله النا بمجرشاو كان يامن سو ملكا من يناقر وين زم بني زم ينق زم ماك وي كذا وجه ملكا من يناقر كذا ليلا جنسا هنيت إلى وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال هي تكلكلا. إياك ومقاطعة الناس أحاديثهم. نعم، سويش سياورو የሰዎችን ወሬ በመካከል ማቋረጥን አደራ። እንግዲህ ሴቶች ባህሪያት ሁለት ሶስት ተሆኑ ሴቶች አንድ የገበያ አይነት ይሆናል። ድብልቅልቅ ይላል። አንዱ አንዱን አይሰማም። እንዲህ ብላለ ድብልቅልቅ ቤቱ ይሞላል። ሱብሃን ይሄ መሆን የለበትም። አየቱሃ አን ሙስሊማ አልከሪማ ኢያኪ ወሙቃጥም ተጨርስልሽ በወረፋ ይሁንስ ያቺ ስትጨርስልሽ አንቺ ደግሞ አታስረዝም። ዋና አንኳር ሙኽተሰር አድርገሽ አውሪያ خلاص። ከዛ ውጭ ደግሞ እሺ ስትጨርስ እንደዚህ ነው እንጂ ባንድ ወሬውን ማቋረጥ ቀረ። ይሄም ከወንዶችም አይሆንም። نعم، احذري كل الحذر من السخرية بطريقة كلام الآخرين. ديقنا ደግሞ أيتها الأخت الكريمة ማቀለድ በሰዎች ላይ ማላገጥ መሳለቅ ይሄንን ተውይ ማለት ነው። نعم، በሰዎች ንግግር መቀለድ ማላገጥ ሱብሃንአላህ ይሄ አግባብ አይደለም። መሳለቅ ሱብሃንአላህ። يا أيها الذين آمنوا إلى الله እናንተ ያመናችሁ ሰዎች لا يسخر قوم من قوم ሰዎች በሰዎች እንዳይቀልዱ እንዳይስቁ በሰዎች እንዳይቀልዱ እንዳይሳለቁ ዓሳ አየኩኑ ኸይረን ሚንሁም እነዚያ የሚሳቀባቸው ሰዎች ከነሱ የተሻሉ ሊሆኑ ይችላሉ አላህ ዘንድ። ወላ ኒሳኡ ሚን ኒሳኢን
ሴቶችም በሴቶች አይቀልዱ። እከሊት እሷን ኧረ ተያት እሷማ እንደዚህ ያለች አይደለች፣ ኧረ ተያት እህቴ እንደው የእሷ ነገር አረጋይ እንደው ኩራቷ እንትኗ እሷ እኮ የለችበት ሊሆን ይችላል። ኩራቷ ሰው ታናግራለች። ብጣሻም ብትበጣጠስ የለት ደርስ ይህን የመሳሰሉን ሁሉ ቃላት ተይ በቃ خلاص። ኩራት ብኮራ እሷን ነው የሚጎዳ። ወላ ኒሳኡ ሚን ኒሳእ ሴቶች ከሴቶች አይቀልዱ፣ አይሳለቁ፣ አያላግጡባቸው። ዓሳ አየኩነ ኸይረ ሚንሁን እነዚህ የሚሳቅባቸውና የሚሳለቁባቸው ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ከአላህ ዘንድ የተሻሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። አንቺም ምን አሳወቅሽ? እሷ የበለጠ ይሁን ምን አሳወቅሽ ከአላህ ዘንድ ማለት ነው። ሱብሓነላህ። وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يهجر أخاه المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وندمون نعم لا يستنان سوى يقلبا مسلم أخو المسلم نو يمسلم وندمون لا يظلمه لبدل ولا يخذله لا يستنان ولا يحقره. نعم زك لا يقلبا يقلبا بحسب امرئ من الشر فالشر لسوى يبقنا أن يهجر أخاه المسلم ሙስሊም የሆነውን ወንድሙን ዝቅ ሊያደርገውና ሊያው ዋርደው ሲል እዚህ ሐዲስ ላይ ይናገራል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ያው ሰዓት ትንሽ ይመስለኛል ያበዛ ይመስለኛል። ወላ ተውፊቅ ወሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወባረከ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም። ወሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።